želimo mi koji imamo sad komunikaciju s njima da objasnimo šta se to u stvari događa, mi moramo krenuti od 7. vijeka, jer je potpuno besmisleno tražiti uzroke i ozbiljne povode za sve ono što se u Bosni dešava od 90. Kad vidim, na primjer, televizijske emisije strane proizvodnje, da oni kažu da je sve počelo tako što je Milošević uzeo vlast. Ja ne mogu da vjerujem. To je isto kao da kažete da je problem između Arapa i ovih Palestinaca i Izraelaca na Bliskom istoku počeo tako što je Jaser Arafat došao na vlast. To je besmisleno. Taj problem traje još duže nego naš, još koju 1000 godina duže. Tako da je, izvini kad tako da je meni bilo zanimljivo da gledam njegovo izlaganje baš s tog aspekta, jer ja mislim da je to mnogo važno. Ne znam koliko će sad sudije u tom, kako se to zove? Sud, jel? Kako će sudije na tom sudu to prihvatiti, ali mislim da je bilo vrlo bitno za naše gledalce, i ne samo naše, nego i za one koji, ko zna ko će to gledat, da konačno vidi tu genezu. Znaš zašto ovo pričamo? Evo što ću i Šoletu reći, a vratit ćemo se, Miljana,